sikhona ke criminal court at the Hague Mswati la eHolland or eDutchland or kuthiwa ngalesinye lelinye igama kuseNetherlands. Lapho kunenkantolo lenkulu yemajaji akamhlaba lapho tigebengu khona letifaka ekhatsi inkosi Mswati wesithathu letibulala abantu labanganacala labafuna inkululeko balethwa khona ngilapho barepotwa khona. Sengifikile ke Dlamini lamhlanje sengibuke kahle idate ukuthi lamhlanje idate ithini. Lamhlanje I think 29 March 2023 njengaloko nibona le document lena isho ukuthi nayi date nalo gama lami kuyashiwo lapho ukuthi hayi bangilinzile ukuthi ngide ngizofaka i-report nesikhathi naso sikhona. Ngikhona ke Dlamini sengivele ngithelekile angathumela imuntu ngide lapha on behalf of eMswati la ngalafuna inkululeko. Nawungayifuni inkululeko wena okay, nawanendzaba nekuthi abantu bakithi balimala babulawa Mswati akusiyo inkinga, ngasho ukuthi hayi mina ngakuthumi. Kodwa labo labangasakhona ukuthi ikhulumela Dlamini sikhona sila The Hague njengakubona nje kwakhanda khona kunemoya kodwa asipheli mandla. Sesivele sifikile Dlamini kuyona lendzawo lena sitoletha i-petition njengalokhu Dlamini nathi ukuthi lolo hambo lolo asilicala lamhlanje. Lo hambo lwenkululeko labangaphambili kwethu Dr. JJ Nqubu kanye nabo Dr. Ambrose Zwane nabo Mntwanenkosi Dlamini in the 60s bebayithi hamba letindzawo bete bato-reporter ngesimo lesikhona eSwatini nabo bafuna inkululeko. Sihamba-ke tinyathelweni tabo. Ndawukhumbula ukuthi Dr. Zwane wahamba i-Afrika yonkana ahamba nangemabhasi. Ngalesinye isikhathi kungcono-ke thina sivele sagibela indiza sahamba 11 hours saze safika la. So-ke Dlamini inkosi simakadze unathi siyeda sitonimelela sitawuletha lo mcukuthu siwushiye lapha bameli benu bawabukile kahle. Sibonge kakhulu licebo lezo